ҳамкорони мо маъракаи мунфаршкунии қитъаҳои алоҳидаи масири мошингузари ин шаҳрро дар гузориши худ пайгирӣ карданд. шаҳри Исфара бо амалишавии иқдомҳои созандаву ободкорона ба яке аз шаҳрҳои зебову хуррам ва шукуфоии кишвар табдил меёбад. бунёди иншооти таъиноташ гуногун, тарҳи нави кӯчаву хиёбонҳо шаҳри бостониро боз ҳам зебову мунаввар менамояд. дар ин радиф таъмиру мунфаршкунии кӯчаву шаҳр бо маром идома дорад. ахиран мунфаршкунии яке аз кӯчаҳои асосии шаҳри Исфара, кӯчаи ба номи Абдурраҳмони ҷомии маркази шаҳр оғоз гардид. ин амали хайри мунфаршкунии роҳ дар заминаи дастуру супоришҳои бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сурат мегирад. бояд қайд намуд ки роҳи мазкур аз назди бозори марказии шаҳр то гардиши фурудгоҳ бо дарозии 800 метр ва паҳноии 32 метр мунфарш карда мешавад. фармоишгари корҳо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд буда пудратчиёни роҳ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат 2017-и шаҳри Хуҷанд ва муассисаи назорати давлатии истифодабарии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Исфара мебошанд. роҳсозон ба сифати масолеҳ ва иҷрои корҳои таъмирӣ аҳамияти махсус зоҳир менамоянд ва ният доранд ки корҳои тахту ҳамворкунӣ, мустаҳкамкунии қабати роҳ ва мунфаршкуниро дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд анҷом диҳанд. тавре ки дида истодаед имрӯз паси ҳам кӯчаҳои шаҳри Исфара, кӯчаҳои диҳот обод шуда, мунфарш гардида, таъмир ёфта истоданд. дар маркази шаҳр чанд рӯз инҷониб гурӯҳи коргарон, гурӯҳи ободкорон ба мунфарш кардани яке аз роҳҳои асосии даруни шаҳрамон камари ҳиммату ғайрат бастанд. бояд тазаккур дод ки дар доираи маъракаи густурдаи мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо дар шаҳри Исфара бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳамчунин 6 километр роҳи хиёбонӣ ба номи Исмоили Сомонӣ бо харҷи 8 миллион сомонӣ мунфарш карда мешавад. сокинони шаҳри Исфара аз ин иқдомоти созандаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд истиқболи гарм намуда, шурӯъ шудани раванди таъмиру азнавсозии роҳҳоро нишони сарҷамъиву якдигарфаҳмӣ ва устувории сулҳу субот дар ҷомеа ва якмаромии сохторҳои давлативу ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ободу зебогардонидани диёри маҳбуб арзёбӣ менамоянд. ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз, маъмурияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Истиқлол бозори меҳргон дар якҷоягӣ бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе як гурӯҳ соҳибкоронеро ки пайваста дар иду ҷашнҳо дар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ иштирок мекунанд, бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ намуданд. ҳамкоронамонро дар ин мавзӯъ мутаваҷҷеҳ мешавем. дар чорабинӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар бозори меҳргони пойтахт намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва маъмурияту кормандони бозор иштирок намуданд. зимни суханронӣ нотихон дар бораи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, эҳёи дубораи он дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва анъанаву русуми ин ҷашни аҷдодӣ сухан гуфтанд. зикр шуд ки бо талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз мақоми байналмилалиро касб намудааст ва имрӯз дар саросари олам бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. дар ҳамин маросим як қатор соҳибкорони бозори меҳргон ки дар чорабиниҳои сатҳии шаҳриву ҷумҳуриявӣ аз ҷумла ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ фаъолона ширкат менамоянд, бо сипоснома ва ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. соҳибкороне дар тамоми чорабиниҳои аз тарафи мақомотҳои ҷумҳуриявӣ шаҳрӣ ва ноҳиявӣ баргузор мешуданд, фаъолона иштирок намуданд ва саҳми худшона гузоштанд. бахшида ба иди Наврӯз мо дар бозори Меҳргон ярмаркаҳои доим амалкунанда таъсис додем, бо нархҳои дастрас ба мардум пешниҳод намудем. бояд гуфт ки дар бозори меҳргони пойтахт пайваста ба муносибати иду ҷашнҳо ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. маъмурияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Истиқлол бозори меҳргон дар як гӯшаи он ярмаркаи доимо амалкунанда ташкил намуданд ки нархи маҳсулот дар он нисбатан арзон ба сокинон пешниҳод карда мешавад.
صاحبکاران بازار مهرگان که شمارهشان به 900 میرسد نیز کوشش میکنند که در این تدبیر اشتراک نمایند و محصولات نیازی اولیه را با نرخ‌های نسبت به بازار ارزانتر به فروش گذارند. با گفت سوداگران یارمارک فروش محصولات کشاورزی بازار مهرگان هر روز شماره خریداران آنها می‌افزاید. مسئولین برای در سطح بلند تشکیل نمودن یارمارک فروش این نقطه ها را صبح بر وقت با محصولات تامین نموده نظارت را از بالای نرخ آن جدی به راه می‌مانند. باید گفت تشکیل یارمارک فروش محصولات کشاورزی در هر گوشه و کنار شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری از بالا بردن نرخ محصولات به طور سنئی راه اندازی می‌گردد. رهبریت بازار مهرگان میگویند که این اقدام خویش را در آینده نیز با دستگیری صاحبکاران ادامه خواهند داد. муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дар ноҳияи бобоҷон-ғафуров соли 2008 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 631 гектарро ташкил медиҳад. кормандони муассиса дар парвариш ва нигоҳубини боғу тогзор дорои таҷрибаи ғании корӣ буда бо истифода аз шароити мусоид ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. хабарнигорони мо пейромони таҷрибаи боғдорӣ ва истифодаи мақсадноки замин дар муассиса гузориш омода карданд. муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дар ноҳияи бобоҷон-ғафуров соли 2008 бунёд гардида интихоби мавзеъ барои боғ ва лоиҳаву роҳҳои бунёди он бо маслиҳати мутахассисону устоҳои варзида рӯи кор омадааст. соли аввал масоҳати боғи мазкур 120 гектарро ташкил дода то имрӯз ҳудуди он васеъ ва майдони ниҳоли дарахтони мевадиҳанда меафзояд. соли ҷорӣ дар қисмати ҷанубу шарқии ин боғ дар даҳаи аввали моҳи феврал ба масоҳати 5 гектар ниҳоли дарахтони зардолу шинорида шуд. ҳамагӣ дар муассиса дар соли 2022 наздик 40 гектар бунёди боғҳои нав ташкил карда шуда. дар онҳо асосан зардолу, боғҳои интенсивӣ, боғи себ, чормағз ва дигар намуди боғҳо бунёд карда шуд. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат 75 нафар коргарони доимӣ ҷалб карда шудааст ва ҳангоми дар вақти мавсим боз иловатан наздик 60-70 нафар коргарони мавсимӣ ҷалб карда мешаванд. طبق اطلاع مسئولین باغ ملی وحدت با مقصد استفاده ثمرناک عاقلانه زمین همساله میان قطار درختان زراعت‌های گوناگون کشاورزی کشت و پرورش کرده میشوند. میان قطار درختان باغ نو باشد سری سال در میدان 2 گکتار کشت کارتوشکا و سبزی زیر پلانکاگی گذرانده شده. کشاورزان نقشه دارند که میانه‌های ماه می حاصل اولین کارتوشکا و سبزی را به دست آورده در تامین بازار داخله سهم خود را گذارند. متاسفانه بنا به گفت مسئولین از سبب سرد و سیربارش آمدن ماه مارت بیشتر از 50% درختان زردآلو ضرر دیده و گل این نهالها گردآلود نشده نابود گردیده است. بارشات پی در پی 2 هفته اخیر که در تمام قلمروی ولایت به نظر می رسد اساساً به حاصل زردآلو تاثیر خود را رسانده است که ممکن به 50-60% حاصل تاثیر خود را رسانده باشد. در این باغ دوامی سال تا 3 مراتب حاصل سبزوات و پولیزی و غله‌دانگی به دست آورده شده. میوه‌های تر و تازه آن تمام سال پیشکش ساکنان ولایت جمهوری و خارجی دور و نزدیک گردانیده می شود. عین حال مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت 631 گکتار بوده. 515 گکتار آن را باغ و تاکزارها تشکیل می دهند. идоракунии устувори замин рушди геодезия ва геоинформатика дар давраи истиқлолияти давлатӣ вобаста ба ҳамин мавзӯъ имрӯз дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. дар кори тадбири имрӯза донандагони соҳаи заминдорию геодезия ва донишмандони соҳа иштирок намуда ин ҳамоишро дар айёми кишту кори баҳорӣ барои марди деҳқон ҳамчун дастурамал арзёбӣ карданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. идоракунии устувори фонди замин яке аз ҷанбаҳои асосии истифодабарии заминҳои кишоварзӣ мебошад ки он дар асоси муносибатҳо ва танзими давлатии истифодаи замин ба роҳ монда шудааст. дар баробари ин танзими давлатии истифодаи замин аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ислоҳоти замин маншаъ мегирад. яъне ин ба он маъност ки ислоҳоти замин маҷмӯи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилию техникие мебошад ки ба муносибатҳои сифатан нави замин истифодабарӣ гузаштанро таъмин мекунад. вобаста ба ин дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур бо унвони идоракунии устувори замин рушди геодезия ва геоинформатика дар даврони истиқлолияти давлатӣ ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор шуд ки дар он донишмандону собиқадорони соҳаи заминдорию геодезия иштирок намуданд. вазифаи ислоҳоти замин
این مهیا کردن شرایط برای تشکل برابر حقوقی خواجگیداری در زمین، تشکیل اقتصادیات بسیار ساحه و مقصد این زیاد کردن محصولات کشاورزی می باشد. هدف برگزاری چهاربینی مذکور در عرفه یعنی بهار نازنین و نوروز بین المللی که کار دهقان آغاز می شود و طلبات ها نسبت کارکرد زمین، استفاده نوریهای مینرالی، نوریهای ارگانیکی نسبت به زمین پیدا می شود و دهقانان از این برخوردار باشند و طرفهای اساسی همین مناسبت‌های تنظیم دولتی استفاده زمین رو سرمشق کار خود قرار داده استفاده آن رو به راه ماند. طوری تاکید گردید وابسته به استفاده عاقلانه زمین و دسترسی داشتن دهقان با آن از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز سالهای اولی مستقلیت دولتی چوره‌های مشخص عملی گردیده. بار اول در تاریخ مملکت اصلاحات کلی گذرانیده شده، استفاده زمین به صاحب اصلی آن دهقان واگذار گردید که این یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی به حساب می‌رود. هنوز در سالهای آغاز استقلالیت یعنی سالهای بسیار وزنین 1992-1998 حکومت مملکت با مقصد تامین نمودن اهالی با محصولات آذوقه و پیشگیری کردن گرسنگی در مجموع 75000 گکتار زمین را همچون زمین‌های پرزیدنتی تقسیم نمود که این نشانه از توجه دولت حکومت کشور نسبت به دهقان و زمین دانسته می شود. با تاکید هولدون‌ها برگزاری همایش اداره‌کنی استواری زمین، رشد گیاه‌دزی و گیاه‌انفرماتیکا در دوران استقلالیت دولتی در عرفه تجلیل از جشن نوروز که ایام کشت و کار دهقان است مهم و سری وقتی بوده، دستورالعمل مشخص برای این طبقه جامعه دانسته می شود. در همایش مذکور مسائل‌ها وابسته به استفاده ذخیره‌های تامیناتی کشاورزی، مشکلات و دورنما، استفاده تکنولوژی گیاه‌انفرماتیکا و امثال اینها مورد بررسی قرار گرفت. در حاشیه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از آغاز سال 2022 از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش مملکت یک زمره همایش‌ها، ملاقات واخوری و برگزاری مسابقه‌های ورزشی به نقشه گرفته شده است. چهاربینی‌های مذکور در ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت مرحله به مرحله راه‌اندازی می‌گردند. شرح موضوع در گزارش خبرنگاران منطقوی ما. جوانان تاجیکستان وارثان اصیل ملت تمدن‌آفر تاجیک در تمام سمت و ساحه‌های تاجیکستان صاحب استقلال با باوری کامل و غیرتمندانه فعالیت نموده در پیشرفت مملکت حصه مناسب می‌گذارند و برای آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان صافدلانه خدمت نموده ایستادند. در اساس نقشه چهاربینی‌های تصدیق نموده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از آغاز سال 2022 در ناحیه بوسه ولایت ختلان نیز با اشتراک اختیاریان نزد بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه برای هر چیز زیاتر آگاهی پیدا نمودن جوانان از تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک، ارزش‌های ملی و عمومی بشری و روندهای گلوبالی جهان معاصر، کارهای فهماندهی و عکسیه‌های ترغیباتی را در بین جوانان و ساکنان ناحیه وسعت بخشیده، اشتراک باز هم فعال‌ترشان را در روند اعمار دولت ملی و جامعه پیشرفته و متمدن اجتماعی تامین گردیده ایستادند. امروز طبق نقشه چهاربینی‌های بخش کار با جوانان در مرکز ناحیه با جلب ولنتیران که زیاده از 50 نفر میباشند درباره پیشگیری جوانان نسبت به نائل شدن به گروه‌های اکستریمیستی عکس تقسیم نمودیم. ما در نقشه داریم که چنین عکس‌ها را زیاد نماید در موضوع‌های گوناگون و ولنتیران بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسه نیز در این عکس‌ها فعالانه اشتراک می‌نمایند. در دایره نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در مؤسسه‌های حربی و قسم‌های نظامی از جانب مسئولان ساحه روزی درهای کشاد و با اشتراک افسران و سربازان مسابقه‌های گوناگون ورزشی تشکیل و راه‌اندازی شد. طبق برنامه تهیه نموده جوانان سنی دعوتی از امکانیت‌های موجوده و واقعی قسم حربی دیده نمودند. در دایره اجرای برنامه مذکور از جانب مسئولین بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه واسه همزمان عیادت والدین افسران و سربازان که در راه حمایت از وطن خویش جانساری‌ها کردند تشکیل و راه‌اندازی شد که از این عمل خیر و ثواب ساکنان ناحیه با خوشنودی استقبال گرفتند. در این روند به یک زمره والدین جوانان ناحیه واسه که فرزندانشان اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شدند سپاسنامه‌های بخش
бахш тақдим карда шуда саҳми чунин волидонро дар тарбияи дурусти фарзандон дар роҳи ҳимояи ватан сазовор арзёбӣ карданд. маврид ба зикр аст ки ҳамоишҳои дастаҷамӣ бо иштироки васеъ ҷавонони ҷамоату деҳоти ноҳияи восеъ тибқи нақшаи тартиб дода ҳамзамон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбии техникӣ низ ба таври мунтазам гузаронида шуда зимни баргузории чунин ҳамоишҳо ҳамзамон намояндагон аз неҳудҳои қудратӣ низ ширкат меварзанд. чунин як ҳамоиши пурмуҳтаво дар коллеҷи тиббии хусусӣ дар ҷамоати деҳоти абдиавазфи ноҳия роҳандозӣ гардид ки масъулин аснои ин вохӯриҳо оид ба рушду инкишофи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, пешгирии шомилшавии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва ба илмомӯзиву касбомӯзӣ ҷалб шудани наврасону ҷавонон маърузаҳо карданд. мақсад аз баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо бо ҷавонон ва волидайни онҳо ҳамчунин баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ бо усули деҳа ба деҳа дар он аст ки мо тавонем ҳама он қишри ҷомеае ки имрӯз дар маҳаллаҳо деҳаҳо ҳастанд онҳоро ҷалб созем ва аз сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқиф намоем ва дар баробари ин онҳоро ба тарзи ҳаёти солим ва чорабиниҳои варзишӣ бо ҷавононе ки дар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок мекунанд вохӯриҳои мақсаднокро баргузор намоем то ин ки онҳо воқиф шаванд аз кирдорҳои номатлуб, ҷинояткорӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ. ҷалби васеъи сокинон ба варзиш ва солимгардонӣ тавассути мусобиқаҳои деҳа ба деҳа ки таи чанд соли охир маъмулу машҳур гардидааст имкон фароҳам овард то аз дурдастарин деҳаю маҳаллаҳои кишвар чеҳраҳои нави варзишӣ дарёфт гардида ба ин васила рушди тарбияи ҷисмонӣ низ таъмин карда шавад. аз оғози соли ҷорӣ тибқи нақшаи таҳия гардида бо усулҳои деҳа ба деҳа мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили волейбол ва гӯштини миллӣ роҳандозӣ гардида истодаанд ки баъди ҷанбасти даври ноҳиявии ғолибон ба даври минтақавӣ роҳ меёбанд. чунин як мусобиқаи варзишӣ дар деҳаи селбури ҷамоати деҳоти мирали маҳмадалиеви ноҳия роҳандозӣ шуд ки дар оғози ин чорабини наврасону ҷавонони деҳаҳои атроф барои ба даст овардани ғолибият бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. тибқи нақшаи кумитаи кор бо ҷавонон аз моҳи май шашка шоҳмод футболро мегузаронем ки дар оянда дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ минтақавӣ сафарбар кунем. дар остонаи ҷашни наврӯзи делафрӯз роҳандозӣ шудани марҳилаи аввали бозиҳои миллии варзишӣ ба ҳукми анъана даромада ба ин васила беҳтарин бозиҳои миллии мо эҳё гардида миёни наврасону ҷавонон тарғиб карда мешаванд. дар ин рӯз ҳамзамон дастоварди варзишгарони ду мактаби варзишии ноҳия ба марз гузошта шуда аз варзишгарону ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки аз ин ҳам натиҷаҳои беҳтару хубтаро соҳиб гарданд. дар маҷмӯъ гуфтан ба маврид аст ки механизми нави роҳандозии мусобиқаҳои варзишӣ баҳри ҳарчи бештар ҷалб намудани сокинон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим натиҷаҳои самарабахш дода истодааст ва омили асосии пешрафти соҳа пеш аз ҳама муҳайё намудани шароити зарурӣ барои баргузории мусобиқаҳо унвон карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ танҳо дар 3 соли охир дар ҳудуди ноҳияи восеъ беш аз 50 иншооти хурду бузурги варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд то ҷавонону сокинон имкон пайдо намоянд ки ба таври шабонарӯзӣ ба варзиш ва солимгардонӣ машғул бошанд. дар доираи баргузории рӯзҳои кинои ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бегоҳии имрӯз дар кинотеатри ватани пойтахт филми асорат манзури ҳаводорони санъати филмофарони ӯзбек гардонида шуд. ҳамкорони мо низ ин филмро тамошо намуданд. рӯзҳои кинои ӯзбекистон дар тоҷикистон идома дорад. воқеан кино дар баробари он ки намунаи олии санъату ҳунар аст инчунин муаррифгари фарҳангу анъана ва расму оини ин ё он халқу миллат низ ба шумор меравад. ҳамин аст ки масъулини рӯзҳои кинои ӯзбекистон дар тоҷикистон дар доираи барномаи таҳияшуда филмҳои тозаиҷоди ин кишвари ба мо дӯсту бародарро ба намоиш гузоштанд. намояндагону ҳунармандони синамои ӯзбекистон иброз доштанд ки умумият байни сокинони кишварҳоямон зиёд аст ва мо ба ҳам пайвандем. аз ин рӯ ташкили чунин чорабиниҳо ба нафъи кор аст ва шароит фароҳам меорад то ҳамкориҳои дӯстона байни синамогарони Тоҷикистону Ӯзбекистон боз ҳам устувортар гарданд. Когда мы приходим в Таджикистан, мы приходим не как гость, а как самый-самый близкий человек к своему брату, к своему сестре. В том числе мы это натиджа увидели сегодня, вчера, такой теплый прием, такие теплые встречи с зрителями там. Мы на этот раз привезли 3 новые картины, которые вышли в 2021 году. Новые картины. 101 рейс, «Свадьба в один день», «Арасат»,
этом фильме показывается нынешняя ситуация сейчас в Узбекистане, узбекский народ, чем живет, как живет, в духовности. То, что интересуется узбекских зрителей, это интересуется, естественно, таджикских зрителей. Мы еще обговорили с Таджикфильмом совместные проекты. ин филм ки асорат ном дорад дар рӯзи дуюми рӯзҳои кинои ҷумҳурии ӯзбекистон дар тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. кинофилми истеҳсоли синамогарони ӯзбекистон асорат ки бо коргардонии Рашид Маликов рӯи саҳна омадааст дар толори кинотеатри Ватан намоиш дода шуд. ба иттилои масъулин, филмҳое ки дар доираи ин чорабинӣ ба маърази тамошо гузошта мешаванд давоми солҳои охир сабт шудаанд ва дар онҳо ҳунарпешаҳои ҷавон низ нақш меофаранд. дар доираи рӯзҳои кинои ҷумҳурии ӯзбекистон дар тоҷикистон намоиши боз чанд филми дигари истеҳсоли коргардонҳои кишварӣ ба мо дӯсту бародар дар назар аст ки то санаи 2 апрел пешниҳод карда хоҳад шуд. дӯстдорони санъати кино ва фарҳангу анъанаи ӯзбекистонӣ имкон доранд ки ду рӯзи баъдӣ дар қасрҳои фарҳанги вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур филмҳои тозаэҷоди ин мамлакатро тамошо кунанд. бо мақсади рушди соҳа, таҳкими ҳамкориҳо бо созмону ташкилоти филмофарӣ, омӯзиш, табодули таҷриба ва истеҳсоли филмҳои муштарак, ҷумҳурии Тоҷикистон имсол мизбони ҷаласаи 4-уми шӯрои директорони киностудияҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Гурҷистон мебошад. дар доираи ин тадбири бошукӯҳ, рӯзҳои кинои ҷумҳурии Беларус ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар пойтахти кишвар, вилоятҳо ва дар бархе шаҳру навоҳии мамлакат ҷараён дорад. имрӯз дар чаҳорчӯбаи ҳамин тадбир дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар намоиши филмҳои синамогарони Беларус сурат гирифт. гузориши ҳамкорони мо идомабахши ҳамин мавзӯст. бахшида ба рӯзи кинои ҷумҳурии Беларусия дар коқи лоутии шаҳри Бохтар филми ҳунарии қисмати тахрибкор ба намоиш гузошта шуд. ҳаводорони синемо, омӯзгорону донишҷӯён барои тамошои филми ҳунармандони Беларус дар ин рӯз ҷамъ омада, бо дидани филми мазкур ба худ ҷаҳонии ғизои маънавӣ бардоштанд. Узнала по Facebook, прочитала, что объявление есть в нашем театре Лохути, что было удивительно. Я это читала объявление по Душанбе, думаю, ну почему же вот нельзя вот сюда привезти вот эти фильмы, чтобы здесь люди смотрели. Ну я хорошо это, прочитала другое объявление, что оказывается и в Бахтаре будет это фестиваль просмотра этих фильмов. Я пришла прям с большим удовольствием, зал полный молодежи, сидят, все интересно, села, ну приятно смотреть. Вот побольше бы вот таких вот фестивалей и по другим городам Таджикистана. Не только же в Душанбе сидят культурные слои, и здесь тоже много их таких. бояд гуфт ки ташаббускори ин чорабини муассисаи давлатии Тоҷикфилм буда дар доираи амалӣ гардонидани барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 таи солҳои охир чунин иқдоми накуро рӯи кор гузоштанд. барои мо боиси хурсандӣ аст ки дар даврони соҳибистиқлолии ватан дар баробари рушди дигар соҳаҳо кинои миллии тоҷикӣ ҳам низ рушд намуда истодааст ва имрӯз ки дар маркази маъмурию фарҳангии шаҳри Бохтар дар кохи ба номи Лоҳутӣ қарор дорем ки тамоми дӯстдорони санъати синемо дар ин ҷо ҷамъ омаданд ва аз кинои тоҷик ва кинои беларусу ӯзбек лаззат бурда истодаанд. дар доираи ин тадбирҳои бошукӯҳ чанд рӯз аст ки кинои ҷумҳурии Беларус ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар пойтахти кишвар, вилоятҳо ва дар бархи шаҳру навоҳии мамлакат баргузор гардида истодааст. ба намоиш гузоштани филмҳои ҷумҳуриҳои ҳамсоя ва давлатҳои бо Тоҷикистон дӯсту бародар метавонанд аз як тараф ихлосмандони соҳаро зиёд кунад ва аз тарафи дигар кинои тоҷикро рушд бахшад, мегӯянд масъулин. чун дар доираи ҳамкориҳо ҳунармандони тоҷик ҳам табодули таҷриба карда барои пешрафти соҳаи худ ҷидду ҷаҳд менамоянд. фаъолияти эҷодиву истеҳсолиро муассисаи давлатии Тоҷикфилм боз ҳам беҳтар бароҳ монда дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо кишварҳои хориҷ бахусус Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Гурҷистон ин шабу рӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 4-уми директорони киностудияҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Гурҷистон баргузор гашта истодааст ва дар ҳамин бобат ҳамчунин аввалин синамо ҷашнвораи тоҷи сомон аз тарафи муассисаи давлатии Тоҷикфилм таъсис дода шуд ки то ба имрӯз чунин ҷашнвораи бузургро мо дар Тоҷикистон таҷлил намекардем. ин албатта дастовардҳои аҳли эҷоди муассиса аст. имрӯз дар доираи ҳамин тадбири фарҳангӣ
سینماگران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بخصوص از جمهوری بلاروس و جمهوری به ما خیلی نزدیک و دوست و همفرهنگمان ازبکستان در شهر دوشنبه و مناطق دیگر کشور برگزار گشته ایستاده است. مقصد از روزهای کینوی جمهوری بلاروس و جمهوری ازبکستان در تاجیکستان از جمله در ولایت ختلان این است که ما می‌خواهیم به همین وسیله تبادل تجربه کنیم، تبادل افکار کنیم، با همکسبان خود از خارج کشور رفت و آمد نزدیک داشته باشیم تا اینکه در یک جایگی فیلم‌های مشترک نو و پرمضمون را تهیه نماییم. فیلم قسمت تخریبکار که در این روز پیشکش اخلاصمندانه کینو شد، از دهشت جنگ دوم جهان به دام فریب افتادن جوان پسران، عاقبت ناخوش زنازنی و کشتار آدمان نقل میکرد. همین است که هواداران با ذوق بی اندازه و دقت تام فیلم مذکور را تماشا کرده و به هنر نقش‌آفران بهای بلند دادند. برای پایداری صنعت ملی سهم نمایندگان فرهنگ و صنعت تاجیک بغایت مهم میباشد. خیرالله دولتوف از تصویرگران انگشت شماری دوران صاحب استقلالی کشور است که با ایجاد مصوره های هجوی وابسته به وضع اجتماعی جامعه میان رسامان و دایره های ایجادی معرفی شده است. مفصوف در ردیف فعالیت رسامی در مجله هجوی خورپشتک سالیان زیاد به حیث آرایشگر صحنه‌های تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر فعالیت دارد. ضمناً با تشبوس او نخستین تئاتر ولایتی لختک افسانه در شهر باختر تأسیس داده شده است. همکاران ما شهلای احمد خان و فیروزجان قربانوف اطراف فعالیت همین مصور گزارش آماده ساختند. توجه کنید. خیرالله دولتوف از هنرمندان شناخته کشور به حساب رفته در ردیف فعالیت بسیار ساله و پرثمرش در جاده صحنه آرایی همچون رسام حجم‌نگار برای خوانندگان مجله خورپشتک مشهور و آشنا میباشد. دوامی بیش از 40 سالی فعالیت پرثمرش در مجله خورپشتک با اثرهای جالب هجویش که افادهگر موضوعهای مبرم اجتماعی میباشند همچون رسام خوش سلیقه میان مردم محبوبیت پیدا کرده است. اول با قلم میکشم رنگا، بعد در کامپیوتر میپرتم، از کامپیوتر بعد گرفته من خیلی رنگا سایکل داده، من در نتیجه در صحیفه های مجله جمهوری خورپشتک چاپ میشوند، هم علم‌آور هم خنده‌آور. این با اون معنی هست که در گفتم دیوارشنو، یعنی که تربیه معنوی هم که باشد بیشتر کمبودی ها رو چی در حیات انسانیت مردم عادی چی در حالت‌های اجتماعی اویلوی آن همین رو به طریقی کمتر حجم آمیز کرده میگوییم. در برابر ایجاد تصویرهای هجوی و سالیان زیاد به حیث آرایشگر صحنه در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر فعالیت داشت. با مرور سابقه آموزنده در این جاده نارسایی تئاتر کودکانه در ولایت را دیده به تأسیس تئاتر لختک افسانه اقدام گرفته. بعد تلاش و مراجعت ها به مقامات داخلدار اخیراً با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان تئاتر مذکور تأسیس یافته به فعالیت آغاز نمود. باز کارت شد گاری زمین، من باید رفته دارو و غذا خورم، تو خودت میدانی تو. صنعت تئاتری علل خصوص تئاتر لختک هم نازکی دارد هم مشکلی دارد. تصور کنید که تماشابین خردسال است و او رو باور کنونیدن که انا همین در حقیقت خرگوشک است یا خروس است یا گرگ است یا دیگر این از هر یک هنرپیشه طلب میکند که باید هنرپیشه خودش را نشان ندهد، برعکس تمام انرژی که در خودش بوده رو با همین لختک گذراند که کودک باوری تام حاصل کند که در حقیقت این همین خرگوشک است با وی گپ بزند. 9 نمایشنامه لختکی که در این مدت روی صحنه آوردیم و پیشکش تماشابینان خردسال و نورس گرداندیم. علل خصوص تماشابین بهترین ما در کودکستان ها هست. بارکه یک جهانی به آلایش دارد، یک درکی علاکه همون کودک های ما خوشبختانه درک سخن درک چی را دارند. بعضا در حالت های میشد که اگر قهرمان نمایشنامه لختکی سرود خواند تمام تالار کودک ها تماشابین هم آواز می شوند. این
گمان میکنم اینم علاقه یک موفقیتی انمون هنرمند است که образе که وی میآفرد علاقه با همون تماشابین گویا که آمیزش مییابد و کودک در حقیقت خود را در دنیای افسانه حس میکند. баъди таъин ба вазифаи роҳбари театри мазкур Хайрулло Давлатов дар якҷоягӣ бо як зумра ҳунармандону ҳаваскорони ин санъати мавриди таваҷҷӯҳи кӯдакон нахустин асарҳои саҳнавиро омода ва пешкаши тамошобинони хурдсол намуданд. лухтакҳои гуногун ном ё худ қаҳрамонҳои мухталиф насли саҳнаҳои театрии Хайрулло Давлатов аз зумраи марди деҳқон, ҳезумкаш, уқобу палангу тутиву дигар паррандаву ҳайвоноти хонагиву ваҳшӣ аз тиккаи либосҳои кӯҳнаи театрӣ ва пораҳои зиёдатии тароиҳои дузандагӣ сохта шудааст. ҳар як аз ин лухтакҳои саҳнавӣ бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва заҳмати беандоза сохта шуда барои ҳунарманди лухтаксоз азизу мӯътабар мебошад. ман гумон мекунам ки ҳамин лухтак на танҳо барои кӯдак аст. тасаввур кунед ки мана ду образи лухтакӣ ҳаҷвӣ проблемаҳо ё ки ҳаёти иҷтимоӣ оилавӣ мумкин аст ки як ҳам ба тариқи базлагӯӣ ҳам ба тариқи саҳначаи ҳаҷвӣ шояд ки ҳамхелин мо тайёр кунем. ин нақша ҳаст. ин ҳоли хомакӣ ҳастанд. барои мисол мана шавҳар ва зани ҷавон шавҳар як حالا با هم خیلی فکر است که با من که اگر استفاده برم نقابی پسرشون باینده یا که یک تا پسری هم خیلی سینچکاری که گوش میکند هم اینا بینید که هم دو دسته بازی میکنید هم با اگر که در سر نقاب باشد علاقه سه ابرزه یک باره بازی میکنید. برای مثال این هم خیلی همین کودک خود دارنده نمیتونی. اوه آسانه کودک ایره گشنه خیلی گشنه شیرش بتی آخی تو بکدم خدو این خیلی یکون چیزای یافتن در کار موضوع ها در باره نمیدونم موضوع بینید بسیار است فقط کمتر کار کردن در کار ایجاد کردن در کار. ҳаминак давоми 4 сол мешавад ки коллективи лухтаки афсонаи шаҳри бохтар бо пешниҳоди асарҳои ҷолиб миёни тамошобинон маҳбубият пайдо карда ҳамзамон бо ширкати фаъолона дар озмунҳои сатҳи гуногун муаррифгари санъати театрии вилояти хатлон мебошанд. албатта дар шаҳри душанбе ҳам дар фестивал озмуни парасту иштирок кардем ва ҳам дар фестивал озмуни байналмилалии театрҳои лухтак чодари хаёл иштирок кардем. дар тамом ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ фестивалҳои театрҳои лухтак мешавад. мо ҳамин соли 2020 аллакай тайёримон хуб буд ки барои ба набережни чилнӣ рафтан ки мутаассифона ҳамин ковид шуд ҳама чизо банд шуд роҳ банд рафтан омад. лекин мо кӯшиш дорем ки шояд ки солҳои оянда бо назари нек ба умед ҳастем ки солҳои оянда ё ки ҳамин соли оянда мо албатта кӯшиш кунем ки роҳашо ёфта як сармоягузор бибем як дастгирӣ кардагӣ ёбем ки ҳамин гурӯҳи эҷодии мо ба фестивалҳои берун аз ҷумҳурӣ ҳам раванд. лекин имсол дар назар аст ки чодари хаёл бояд шавад. мо хариди зиракро тайёрӣ дестудем ки агар ки таклиф шавад мо албатта иштирок хоҳем кард. хуб бо Хайрулло Давлатов мо толи 20 сол зиёд шуд ки кору фаъолият мекунем. устод бениҳоят як шахсият ҳастанд ки заҳматкаш ҳастанд. як шахсият ҳастанд ки аз ҳама жанрҳои санъат бохабар ҳастанд. чӣ аз саҳнаҳои театрӣ, саҳнаҳои театрҳои драмавӣ, саҳнаҳои лухтакӣ, песаҳо менависанд, песаҳои саҳнавӣ менависанд. аллакай якчанд песаҳои устодро дигар театрҳои музофотиам, театрҳои касбиам рӯи саҳна мондаанд. новобаста ба мушкилиҳои гуногун дар ин ҷодаи санъати театрии лухтаки шаҳри бохтар руштунуму намуда сол шумораи мухлисони театри кӯдакона афзуда истодааст. Хайрулло Давлатов ҳамчун ҳунарманди асил он асарҳои ба саҳна гузоштаи лухтакбозонро муваффақ мешуморад ки тамошобинонро ба андешаи ислоҳталабиву иқдомҳои накӯкорона водор намояд. Соз шудӣ? Ва. Шурӯй кун. Як илтимос бинӣ дар бигир.
اگه بویزو کشیدی چون میکنید خیلی یک شوخی کردم ده تو کی؟ ما؟ او خودت ما شترمرغ باش значит تخم میکنی؟ نه ما تخم نمیکنم значит یعنی که خودت بور میکشی ما بور نمیکشم ما مرغم مرغ باشی تخم کو نه ما تخم نمیکنم خیلی نباشه بور بکش تو چطوری کو نه ما بور نمیکشم ما تخم اینم خیلی یکون موقع تو در حیات نداری یعنی میفورم رقص بازی کنم بودم اینم خیلی خیلی مالشه که دیگه بکه چکوری میکنی ما دیگه فقط خشرم کدی خشرم انا خشرم мақомоти ҷумҳурии мардуми чин гуфтанд ки натиҷаи пешакии тафтишот оид ба сабабҳои суқути боинг 737-ро пас аз 3 ҳафта расман эълон хоҳанд кард. дар Белгия зукоми парранда хуруҷ намуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. натиҷаи таҳқиқоти пешакӣ дар бораи суқути боинг 737 дар қисмати ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин дар давоми 30 рӯз пас аз садама омода хоҳад шуд. дар ин бора намояндагони идораи авиатсияи граждании чин хабар дода гуфтаанд ки гузориши пурра пас аз анҷоми тафтишот интишор хоҳад шуд. феълан мутахассисон барои барқарор кардани ҳодисаҳои пеш аз фоҷиа корҳоро идома дода маълумот дар бораи мусофирон, бағоҷ, бор, почта дар ҳавопаймо ва рамзкушоӣ аз маълумоти ду қуттии сиёҳ тафтиш карда мешавад. дар ҷараёни амалиёти ҷустуҷӯӣ ба мутахассисон муяссар шудааст ки беш аз 49 000 пораҳои ҳавопайморо пайдо кунанд. хотиррасон мешавем ки ҳавопаймои боинг 737 ширкати China Eastern Airlines бо 132 нафар рӯзи 21 март ҳангоми парвоз аз Кунмини музофоти Юнан ба Гуанжоуи музофоти Гуандон суқут кард. дар натиҷаи фоҷиа ҳамаи одамони дохили тайёра ба ҳалокат расиданд. мақомоти амнияти ғизоии Белгия хабар доданд ки дар музофоти Фландрияи ғарбии Белгия хуруҷи зукоми парранда H5N1 ошкор шудааст. гуфта мешавад ки ин беморӣ дар як фермаи мурғпарварӣ воқеъ дар деҳаи Мелбек ошкор шуд. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии ин вирус мақомоти Белгия тасмим гирифтанд ки тамоми паррандагони ин фермаро нест кунанд. феълан дар миқёси 10 километр аз макони эпидемия минтақаи муҳофизатии 3 километра ва минтақаи мушоҳида ташкил карда шудааст. мақомоти маҳаллӣ чораҳои қатъии амниятӣ меандешанд. қаблан хабар дода мешуд ки аз тира моҳи соли гузашта инҷониб зукоми парранда наздики 1000 корхонаи фаронсаро фаро гирифтааст. дар маҷмӯъ имсол зукоми парранда дар 34 давлати минтақаи аврупо хуруҷ намуд. аз ин беморӣ дар қатори фаронса ҳамчунин қисмати шимолии Италия ҷиддан зарар дидааст. тибқи маълумот дар ин ҷо 18 миллион парранда нест карда шуданд. дар шаҳри Турсунзода аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод миёни ҷавонони то 20 сола мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. зимни ҷамъбасти он ғолибон аз рӯи вазнҳои алоҳида муайян шуданд. тафсилот дар ин бора. дар муҷтамаи варзишии Самандар асри 21 шаҳри Турсунзода мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни ҷавонони то 20 сола оид ба гӯштини тарзи озод баргузор гардид. дар ин мусобиқа ки дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи Фаррухбай сурат гирифт, беҳтарин варзишгарони наврасу ҷавон аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғ, Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ миёни ҳам рақобат намуданд. гӯштини тарзи озод тибқи муқаррарот доир шуда дар он бештар аз 100 нафар варзишгар дар вазнҳои гуногун миёни ҳам қуввозмоӣ карданд. ҳадаф аз баргузории мусобиқа тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муайян кардани варзишгарони ҳирфаӣ арзёбӣ гардид. бояд тазаккур дод ки дар натиҷаи ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи барномаҳои алоҳидаи соҳавию мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани садҳои иншооти варзишӣ дар саросари мамлакат, рушди намудҳои мухталифи варзиш дар кишвар ба мушоҳида мерасад. зимнан сифати омода кардани варзишгарони касбӣ низ таи солҳои охир рӯ ба беҳбудӣ овардааст ки иштироки фаъолонаи варзишгарони Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ далели гуфтаҳои болост.
بعد از انجام رقابت‌ها در وزن‌های الوهیده با گرفتن 12 مدال دسته دوشنبه در حساب دسته‌ای جای اول را اشغال کرد. لازم به ذکر خاص است که در هیئت اساسی دسته دوشنبه 12 نفر دستپروران دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سعید مومن رحیموف در مسابقه جمهوریوی گشتین طرز آزاد صاحب جای‌های یکم، دوم و سوم گردیدند. ضمن رقابت‌ها در دایره این مسابقه دانشجویان این مؤسسه عالی کسبی مملکت 4 جای اول، 2 جای دوم و 4 مقام سوم را از آن خود کردند. از روی نتیجه های برگزاری مسابقه مقام دوم به تیم ولایت ختلان و جای سوم نصیب ورزشگران جوان از ولایت سوغد گردید. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت خوب و خوش را تمام می‌کنیم. خیر.